bwega sana mutegerio Weru TV no ntubo kwenda gutegera Weru TV ngakuwa togeni kire mubango jo Twarie Uuma aroreterine uniga sururi ga Kameru aratukomba kwithirwa twigwatana na Priscilla Githenji urio komba kwithirwa agitutara ntuko iya narua ntuko ya narua tukomba kwithirwa tukiariria imantu jariku tubaterete kumba kwithirwa twetegera kana mantu jara tubaterete kwithirwa twithingatira kenda ngurano cietu kana nja cietu ciumba kwithirwa ikirungama imantu jariku tubaterete kumba kwithirwa twithingatira kana twetegera kenda nja cietu ciumba kwithirwa ikirungama mutegerio Weru TV ngakuwa togeni kire mubango jo Twarie Uuma kuma thaiji mwaka 1:30 aratukomba kwithirwa twetarana na kinya tumbe kwithirwa tutegera mantu jaigie family cietu bitikirie ningwate Priscilla Githenji ugeni ombe kwithirwa agitutara ntuko ya narua mam nubugi ndongi muno no nto mwathani kiumia gyaku ya kare kira thongi muno no nto mwathani baba narankarĩtie wega inkumucokeria nkatho amen karibu sana asante ombe kwithirwa agitutara ntuko ya narua wega imantu je kutubaterete kumba kwithirwa twithingatira kenda nje cietu ciumba kwithirwa ikirungama bwega kana mici gaciruri gaibwega no ntinya ba topic yewe ndongi u ekomba kumenya ati nja cietu na ata tubati kuthithia nikenda cikomba kurungama na njira ire yagirite mbere magaciruriga mugurwa kana mugurani ukigura uri mwana mwari muthaka akigurana no bati kwithirwa mbere mantu jangi jonthe wisetete mind yeku no kugurwa ati no kugurwa na no kugurana no tengie reverse kou mbere mantu jangi jonthe psychologically no bati wiseti ati kambitite gukara kethiri muthaka akamenya ati kambitite kugura mwekuru nkara nawe ti mwingaro uju no kuigwa na ndi thai ugacururi go kethirwa aku na bwaku uisetete ndene mind yeku ati kankugurwa nkara ukethirwa wina ubati kwithwa yani wina very positive attitude towards marriage yeku ku thaira ugokagurwa ubati ukaranthiguru no kamenya kanda agurwa na ambijite waka mucijo wakwa kethiri uterwa muthaka akamenya kanda agurana na aru gacururiga na gankwenda gwaka mucijo wakwa twina mwekuru okwa no kona na ndi gacururiga ku kira kithero kirio mbere mantu jangi jonthe iwendo muntu ujo nkugura ri imwendete muntu ujo kungura ri imwendete no bati kwithirwa mbere mantu jangi jonthe muntu uri uguchucia ri your future partner ethirwe umwendete nera twitaga neshonko natural love yani wendo bwa kama ti wendo bwa kubatisha gacururiga no ntu wendo bwa kubatisha kabukathira urio ithiro gwendete muntu ujo ku aina kio na ati nakio withiro no mwendete na wendo bwa kama ndene ya nkoro yaku kwa hivyo thairo geta kwambiria mucijo waku wendete muntu ujo na kama umenye ugakara gacururiga na bugakanja yaku kana bugakanja yenu na njirere yagirite ne karungama nontu niki muthaka tayari mwari tayari wakanja mam no ntukumba kwithirwa kiariria mantu degie wendo woni ndi gacururiga membi ntuko ya naru inkugurwa nkamenya ta muthaka na mpendete na wendo bwa kana mwari na nendete muthaka na wendo bwa tukamenya ate kira kithero kirio mbere mantu jangi jonthe kwina kuthimana kwithero kurio lazima wekire mtu ratirine yes. No mwanka wekire mtu ratirine gacururiga kinya gukinyetwa next end nyeo ciajithia one day wigwa ate kweli muntu wigwe kethia yani this is a caring person no kuigwa gacururiga wa muthima na ndarubeni cionthe wone muntu ucio kwelire na mpendete muntu ucio kwelire ampendete thaira nderothi muntu ucio ri ankajwa agampendaga gacururiga muntu ucio ri ampendete nontu ati ndinakio kana kinya ntina gintu na ampendete no kuigwa kwou no mwanka uthime muntu oku na ndene cionthe no kuigwa muntu ucio ri na thuraga akeja kambaga ri no athure omba kwira nyane jete kwenu gacururiga iu ntuko kethirwo tiku muntu ucio ri ko kwenda kumuthima atiri ariaktaga atia akeja kambaga ri ariaktia atia kwou mbere utonye into marriage thima muntu oku na ndaruveni cionthe no kuigwa muntu ucio athuraga atia agwiritwe ri akarakara atia
thaire athurire akarakaraga atia nontu muntu uyu teka kwi muntu uri muraika no mwanke gita rimwe ndene uturu bwenu ethero nyakithura na akigwirwa ima nontu uti muntu utithuraga no uti muntu utigwiragwa nima uguthoma muntu okubwega muno umenye athuri akarakara atia nkamumiria iwe no kuigwa ari bwa karaga cururi ga buthuri mwanka ntuko emwe I mean bogwire tu mwanka ntuko emura no muntu oku atathura nya ntuko emwe utomba kumumenya kwou no mwanka athure during your courtship kendo omenya athuri akarakaraga atia muntu okwagwiritwe ri akarakaraga atia muntu athuri nkamumiria iwe no kuona nande kwou gacururi ga mantu jamwe no bati guchunguna mbere muntu ucio mwitikiria atuika mukuru waku ngakwira ni bwega sana mutegerio Weru TV no ntubo kwenda gutegera mubango Twarie Uuma ureterine uniga soruria kamera ratumbete kwithira twigwatene na Priscilla Githenji ndene ya studio mamiura umba kwithirwa gitutara na ntuko yanaro twetegera imantu je kuja tumanja cietu ikarungama kana imantu je kutubaterete kumba kwithirwa twithingatira batuture kuru na bangi barea kuru kana kuru betu imantu je kutubaterete kumba kwithirwa twithingatira kenda nja cietu ciumba kwithirwa ikirungama na twambie no ntubo mbere mam kwina gintu gitawa waminifu kana kumba kwithirwa kiamini muturi ungi aririo ntubobo mbukacururi gathaira buguranire mbere mankauga ukithura mucore okuri okugura involve God amen kiri maringie ku kana kiri kwegie kuthura muturi okugura menya wija kwangaratana withurira na inya yaku mwari ira murungu baba ndakuromba atiri mpa muntu umwega no rote mpadina ati ngai wetu no murungu mwitikikwa agakwa kiwuro mbere mwari no kuona nande ukuguro mwari antu aca no mwanka kwithiro kwina ira twitaga gwitikania ko mwana wongi muthaka no mwanka etikie mwekurogwe no mwanka etikie yani mwekuru no mwanka etikie mukurogwe kwithiro kwina kwaminiana no kuigwa no ntukukeja kwithwa kutina gwitikania gacururiga then thina nene muno kinya gutiga muntu ndene anja nima no ntu nande ukeja kwithwa utitikitie muntu ri utuma kumwentrust nya na nyumba eku ima ko no mwanka withirwe witikitie mwekuru uju gwatiga nyumba eji imwe untu waku wa ndene number 1 eku gacururiga number 1 kutukari na ijiri no kuigwa umithurire number 1 yaku number 1 yaku no mwanka ethirwe ai muntu uria ugutrust na nkoro yaku yonthe we muthaka uri mwari nukuigwa nande nontu ugu uri mwari nago no mwanka withirwe utrustite muntu ujo utrustire na maisha yaku kacururiga maindiu ugu umire njenu imagine kwenu kwa babo kuna mamio nuendi ne abaku na nyako na aronya kona atano nyako ora bakwendete bungana ugo thingate muntu tije kana muntu buticiaraniritwe no ima thingate bwite njeo ngeni ki ugwe muturire ni jwaku kuntu kugeni no kuigwa no mwanka gacururiga withirwe muntu no mwendete with very special love no kuigwa na kwou no mwanka withirwe muntu ujo umwitikitie na inya muno nkorokie bangi bonthe kabisa nkorera inamba 1 eku no kuigwa kote namba 2 iri hau inamba 1 yaku iri o trustite kwou no mwanka kwithirwe kwina witikania gatigatine kenu bubairi kenda bomba kurungi kanja tukiariria mantu jegie gwitikania mamu imbonete mantu tombeta kwithirwa Jekarika maybe ntomurume akomba kwithirwa akiumagaruka ome etakara na ntu bangi maybe mwekurunwe akomba kwithirwa akiza ati mantu zara akomba kwithirwa akithithia kinya bontu kwiji nukuona ikurubara baingi bati kwa waminifu baremba kwithirwa bakiumagaruka nyambo bagetokara na ndaka umba kwithirwa kiaririo ntubo na ndi antu aja ujo gacururiga ikwithirwa sometimes kuri na kurega gwitikania no kuigwa na thaira uregere gwitikia muntu ikwithirwa wagurite muntu ucio kinya utimwendete 100% no kuigwa na antu aja utaini bovete kinya murungu ukithura muntu oku ikiokona na ndi no ntu ibuguranire tu na mankau
waruma kuleta muntu utirendete bubwega ndeni ya nyumba yaku na ndi antu au no mwanka wethairwe kwina gantu kara kwendaga ndeni muturire jwaku kwina choice ile ugo ringienda kuleta nyumba eku iri number 1 eku nukuigwa na teo wagitire ate na teo waretere ile okona na ndi muntu aisema bangi na ale ome no ntu stiro muntu ujo ataretere kintu kirienda kuona ndene nyumba egwe nukuigwa ikyo na ndi gachururi gokona kethei muthaka na kuona antu bangi ome nukuigwa ukaigwa muthaka na ukaina muntu ungi na ukaina morembo jongi nukuigwa na ndi menya athithiri mistake aretere muntu uri atendete ndene nyumba egwe nukuigwa na ndi thaira kwenda kuona gintu kigwenda kuona ate ukiona nukuona na gwori mwari ugo oguriro muntu utikwendete mbuga pengine muntu uga ukaya mbesa muno muthingata no ntubwa mbesa nukuigwa thaira akugurire mbesa ni twire gutwika mwari kintu kira ugo giutumite ugo uguro ndene yanja ya eu no ambiririe gukiaga nukuigwa na ndi nuntu nago ndene muturire jwaku gwigintu kira wenda kuona ki muthaka ukambiria kuona ndaka ingi mwari o baba nukuigwa baraba ina gantu kara gwaku wengwa wigagwa ndene yotoro bwaku iko wendete ukambiria ukona kibangi irio rire ukona mwari akiumara ukigwa ukaigwa mwekurongania na kuoni na ndaka fulani ukigwa mwekurongania na gukaina mukuru wa itha ukigwa nande niki kagwigi into ugo tambite guchunkuna mbere guchunkuna kora tukugaga uchunkune ukigwa utacunkunire bokongana nuetekererio tharatharwa ukigwa nuetekererie pengine watharathara muntu kenda akugura nuntu ina mbesa nukuigwa nubati gwithira wina ira tugwita special love kana natural love kuma nkoroni yaku ndene nukuigwa wone muntu uju aina gantu kara mpenda uni ugachururika mpenda ndakekari nukuigwa irunga mietamburuki numpende kari uju ukuigwa kithia wenda muntu mukwi mpendete ndake kwina niyo ire ngurire nukuona aya mpendete muntu nguraja na noe uju sonokani uju noe wengwa urambiga gwa nkoro yekwe kienda noe uju nukuigwa na nontu bwetu migo giki noe nkuthura iri nambai wanu yakwa nukuigwa utikeje kwigagwa gachururi gathaira ugurirwe ugo ugitamani akurubaitha ugitomani ndakaite gurene nukuigwa make sure mbere o make yani decision yate kankugurwa imuntu uju make sure aina all the qualities that you like in your life nukuigwa utikeje utamana abangi rutere thaira ugurirwe gachururiga ukaigagwa kinya bangi baikwaririe Jekaba utaika nonto niki you made up your mind and you chose your partner iva nukuigwa ugo na tayari nonto gachururiga no endere muntu ura wendere bo bangi bakwira ngai love you kurigara imbio kwira imbio wakuga nandi na tayari ndani make up my choice nukuigwa nandi kiko tumatuga muntu nathure muntu urendete ugo kugo no enkoro eku ikwenda go for him nukuigwa au propose ro gate gita gachururiga ukuigwa ugate gita nontu nukuona muntu ena quality cio ndeira wendete ukuigwa ko ugo tigwo kigutira muntu ungi narika no karakara kwi bangi bomona yes iko mwera wantere gita keke kethira nkona kira nkwenda then utibati gutinda uthiurukitie muntu kethia no mwende gachururiga once yes once and for all nukuigwa na withirwo utigutega rutere nontu tayari nuonere kintu kira ugo gwendete mam bado tukiariria mantu tegie waminifu kuri untu bongi bomba kwithirwa buri okiririre antu bakugambania maybe ntuko ya naru ndi na maybe ndakabairi ankomba kwithirwa ngitega nuriku no mwega kana no mwega maybe bakomba kwithirwa betirimana lakini oni ndi mwari nkomba kwithirwa maybe uria mpendete nkamwira tu atirimana na muthakore onge nkamwira ui kazi no kwa untu bubu no bombe kwithirwa bukiza ku affect marriage after sana kachururika kwa mbere muntu uju riri akeja kumenya ure wa mwira ikazi ni oku ari mucore oku
umenye nyabugorene ou mukuru woku akamberia kwaga trust na wowe yani ate gwitikia akauga ko muntu kinyari murongo nyange mujukia no kuona nande ura gwitikitie na inya witikie bura gwitikitie bwambirie kunyia no ntoneki no agire na orongo kwou kira kithero kirio kimucore na wungi chiritane gwitwika yani muntu kwaria uma especially mantu ja marriage gasororiga imantu ja very sensitive ndene muturire jwaku nonto korongo kanini komba kuthukia marriage yeku yonde komba kwithia kithaka yes korongo kwou ndene marriage kana ndene courtship yoyote itienda orongo ukuigwa no bati kwithira we muntu trustworthy kana muntu witikika kimucore oroku nteto ire bukaragia be sensitive kirisio ukamenyaga ri muntu ujuri inteto ire kumbaragia noi nukuigwa ikeja kwithwa tayari no kumake up your mind no kuona muntu uje kabomba kugurana nawe ito mind so much mantu jakaria ate bwaragia nawe nukuigwa make sure no kwaria mantu jaina uma ndene yaku no nteto ici icio bugeta nacio ndene anjenu muntu ajo akaugaga ate muntu na mbera nteto inyambere mugura ko muntu no kama no nteto ino aragia cio inyambere tugurana no kuona nande muntu wa karagwitikitie gacururiga no kuigwa sometimes rira withairwo ugo ki make up your mind ate muntu ngo choose ari muntu wakwa wotura noi kana mukuru wakwa wa maisha mainda so much inteto mbio kwaria noi no nteto ire kwaria nawe ciomba kuija gukuria gita ria nyuma ima ukuigwa kwou aragia mantu constructive kana mantu jaina maana tiga rogo muntu uro ukugura utibati kwaria nawe rogo gacururiga ubaterete be very serious yes na nyawe ngwa mantu jara kwaria nawe na wogwe kigwe akethirwa akiaragia mantu jaina maana ite kwaria rogo igita rionde there is time for everything yeah gakwira ni vega sana mutegerio Weru TV no ntumbo kwendea gutegera mubango Twarie Uuma ureterine uniga sururiga kamera aratumbete kwithwa twigwatane na Priscilla Githinji atumbe kwithwa twinogoka kidogo arafu nyumene tukomba kwithwa twicokera rikana namba yetu SMS ni 40321 ukethirwa kuri kiurio wina kio ntuku ya narua umbe kwithwa gitutumira na nyumene tukomba kwithwa twigucokeria